Daireya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê 146 zarok û jinên malbatên çekdarên Daişê yên got birêgiznameya xwe Tacikistanî ne ew radestî balyozê Tacikistanê li Kuwêtê kirin. Radestkirina van kesan li gorî wan protokolên resmî û di prêskonferansekî de birêve çû. تم طبعا العدد الاجمالي هو 146 25 امراه. ژمارەیان 146 کەسە، 25 کەسیان ژن و 121 منداڵن. تەمەنی منداڵەکان لە 1 ساڵ و 2 ساڵەوە دەست پێ دەکات تا 18 ساڵ. لە ڕێگە ئەمنیەکانەوە بەدواداچوونمان کردووە کە ئەم کەسانە لە باکوور و خۆرهەڵاتی سووریا هیچ تاوانێکی تیرۆریستیان ئەنجام نەداوە. من خلال تواصلنا مع جهاتنا الامنيه لم يرتكبوا اي جرم او عمل ارهابي في مناطق شمال وشرق سوريا. Ji aliyê xwe ve balyozê Tacikistanê li Kuwêtê yê got ev zarok û jin wergirtin, spasiya Rêveberiya Xweser kir li ser alîkariya wê di vegerandina van kesan û amaje bû yekê kir û got ew ê berdewam bin di vegerandina welatiyên xwe yên di kampan de. يتوجه مباشرة من قيادة جمهورية طاجكستان تعمل سفارة حکوومەتی تاجکستان لە کویتەوە هاوکاری دەکات بۆ گەڕانەوەی ئەو ژن و منداڵانەی کە لە ئێستادا لە خێمەکانی کەمپی هۆل لە سووریا دەژین. من زۆر سپاسی لایەنی پەیوەندیدار و هێزە ئەمنیەکان دەکەم بۆ هاوکاریەکانیان و ڕێخستن و گەڕانەوەی ئەو ژن و منداڵانە بۆ تاجکستان. أقدم جزيل الشكر والتقدير والاطمئنان إلى الدوائر المختصة. Li kampa Holê ya gotkeve Rojhilatê bajarê Hesekê bi 45 kilometran nêzî 56,000 koçber û penaber tê de dijîn û pirîna wan ji malbatên çekdarên Daişê ne û ji 52 dewletên cîhanê ne û kampa Holê tê naskirin bi metirsîn kamp di cîhanê de. Dara berekat, Kurdsat News, Qamşlo.